Birinçiden Kudayım hacılık safarlarını kabul kılsın. Niyetlerini kabul kılsın. Dileğin bardığın versin. En negizlisi memleketi özgetirişlik versin. Sizlerden her bir şücrede memleketimizde yaşanan her bir Müslüman üyü biliyorsun. Sabır doluluk, tırışlık, molculuk versin. Asmandan Kudayım ırız kısım cevabını veriversin bizden. Her bir üyü biliyor. Şücrede halkan zayıf kurban aldığınızda 6.000 Kırgızistanlık Müslümanlık dileği kabul olsun. Amin. Amin. Rahmat, rahmat. Hurmatlı Sadun Hocaevich. İntimak olsun elimizde, tırşılık olsun. En negizli bayılığımız bizim tırşılığımız memleketimizde. Amin, amin. Tırşılık olsa öyle resmi olup da bayağı jakşı yaşanıp tilesek olur. Hatta görüyor taslar da bunlar. Kaysı içinde soğuş olsa açarçılık, ölüm, çekin degende. Çünkü bizde en negizlisi tırşılık olsun. Hurmatlı Sadun Hocaevich, Kuday talam akbatаңызды kabul kılsın. Anda emесе ушул бардык ажыларыбыз, алакандарыбызды жайып, sizge mekenibizge dua kılsak, ruhsat berseňiz. Amin. 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 Жараткан Кудайым, өзүңдүн буйругуңа моюн сунуп, улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатыбызды аткаруу максатында ыйык жерлерге келип отурабыз. Кудайым, ушул ыйык жерде алакандарыбызды жайып, өзүңө дуа үмүтүндө турабыз. Жараткан Кудайым, бардык дуа тилектерибизди кабыл кыла көр. Кудайым, мына ушул ыйык жерде өзүңө суранабыз. Биздин татнакай мекенибизди ар кандай кырсыктардан, зилзалалардан, жамандыктан, табигат кыргызстандан өзүң сактагын. Ушул мекенибиздин башында жооптуу кызматта турган биздин журт башчыбыз урматтуу Садун Кожоевич, сизге Кудай таалам күч кубат берсин. Бул жоопкерчиликтүү кызматты Кудай таалам жеңил кылсын. Аллахым ишиңизге ийгилик, береке берсин. Көзүңүздүн кубанычы болгон үй бүлө, бала чака менен, эл журт менен аман болуңуз. Бардык ажыларыбыз бир демилге менен сизге дуа кылабыз. Кудайым буйруса, Кудайым сиздин тилеген тилек, ойлогон ниет максатыңызга жеткирсин. Келечегиңизди кең, жүзүңүздү жарып, алтын башыңызды аман кылсын. Ат-таyyibin at-tahirin, velhamdülillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Amin. Allahu akbar. Birge olsun. Amin. Birge olsun. Aman esen gelip alınızlar, üy bilönüzlerge. Rahmat, rahmat Sadun Hocaevich. Kudayım yol versin. Kudayım yol versin. Amin.